Wow, Hana. Kajing isto sang krem apa untangi. Ha? Yang lagat hilat lang ke pasta sekolah ruluan khot ang padar dari banuan baik ang pangilaray ro haparis palarang hilat man gibayat ho haparis ni nilai lang. Dementasi padar biro ro lade banuan tangba imla banuan nakada badan bayap break titik kun siu jong dogu break i samla bokha breu bejrong andai tu si bat kalat suyak kensan breu baklan no te dua na ta juli nomor dai kun siu jong buka kes jumi na kalian jong senrang te nyanyo yu blai ba baro ngela penyelum lang ngene jaka bong nakada jong kini kun samla jong yarut arwen nongrom bat pasta sekolah pathap ngai kulai gerpang ya kini kikpa kibala petha persan gini gikon dai jing sneng jing gentu jing kedaulan pi jongki kabala penla gini kesamla ban bad gini jing long soti badan shim gini sakramen jong jing gentu kuren ta jing don burom tiga jinget hi kasdang barbor yang losan ka kor ke burom ki jing tibre ki blai ka balang ru kasdang na poyen bosan na jong tingi dai bandwai jur dagang ba ki nuksa babha jong ilai pa jong hidan ki para jongi ngila ban ki khon sama jongi ila ban shin sa karmen jong jing tuguren daga jing don buram kabar ga jing kublai ro ki katekes untai kiran pa balang mo ki balong ki pamen sin untai ki kini ki balang ki bayarap nonton susu ngini ki khon samla jongi bagian shin ni ga sa karmen jing tuguren daga jing kublai pada ga jing don buram daga jing kublai apa ro di baladan berita agaba pelong gini kun samla jungi ban poi segala geduan ban poi segala guram ban sedang kaya yang desem bakoi da gejing ku jong len ni pule haki kitab Genesis tentang kundai di arpo batumno Jacob ban yoy karakhel ulai trei kaya yang laban Muslim, no? Da di Muslim saya ni Shanghai rakyat. Bagi ngamtip warwen terkait Muslim di pasta sekolah, no? Mereka Bible te orang Muslim hatre. Tapi gua ni nuksa dustur juni sari boy kuar bandai bon kido nuksa ro. La breu kuar ban shong gure makan kena samlau ha ban shong shwang tu. Islam Arslam ban trei. Pada ini pau biang nama dia shong berkene kon jungi. Dah haga Bible ru, kandai tangga dustur jungi mamta, kemudian haga Bible ru kor beren, keladon gum kata. No? Tenang ta banpoi sa kasungha shongman, kina argot barabor haga jalang samla, ya keren e barabor. No? Ipule ada kitab Jeruai Solomon, kalong basau, kedekat ke Bandung Kong. Umno nong naik kuren, uyaro ialah kejong kan samla sim na Bible ni lesau kan Jeruai Solomon kongkum ni karno kilong ga babreu ko bai junga dasisha kilong ga babreu hikmat jungki hapo ga jai ni hikmat lakum hikmat paro usuyo pat lakum ki kanhun shikanhun ki pelang ki bahyar arsut na kiranap dom giliat Arwin pernah tip orang gumno ya pasta sekolah tu, tapi orang mentai, mentah yang kibiniat jumpi lakum ki mentah kibiniat jumpi lakum shikan hun kilang berat kapsiu badang wansum mar lagi kon sejur kandon berduna wat kewei kirim yang sentur pate lakum sai sauhem berkesentur ke bawah dur bah. Apa ke Bible? Teu Arwin dengan tip uang gumno yang pasta sekolah. Kita yang ingat jumpi takun ki nyutso pomegranate, cepat pomegranate mah, nyutso pomegranate babang bah. Kurendang melengkum kekut udah bet, latih di ketiari pom. Kata kesien sejar kesien tu kiri kemaru melek, fan haratan, no? Terendang pasta sekolah berkait mengutai, no? Mantap. Saat yang
sa kene ka nong lai kurim pat kaya ro kumno gong ngawana ka nong lai kurim ro kaya ro gong bakar konkren jumpi dalam basno tenat lakum ki polio kum ki kshat la punta terter take away naga jingpun poi ki arnut ki samla syaka syongkha syongban kade ga jing yaro markalian no yaro si shan do donor kemusian ne su penro ro penteng bang balong ba ladang ikwa bikin ne baka syongkha syongnyang kan ne away galong bade bang keren penro pe markalian bang kesi no kor bangadon syam kewe ni kiri Euro atau Amerika ya keren te kimte bangari padar nongkong nomar ngali ka telpon ju press property bomdai katolik sudah te ya keren sangan ni kewe kapang the way lagi to wong ngata banne sungkha suman teng ha por wakitia samne kariam baha kalok ngani kiriam baha telat han tansi te kalok jeng ala komen baro sisi te kamun ba dah larang ba laslam ro por bayalang samna kia keren penro tenbang markalian dara sungkha suman ro kare gejing keren penro tenbang markalian gede banne dada kila kunta kino mi apa ya pralo noru henry kat barang ya kipor mo bese kata gejing tenbang penro markalian gaduna panta ka la ban poi sa gejing ya pa ya pra te kata gawe ban kam ban keren baha ya ulok ban keren baha ya galok ban penro markalian ndai ban penro arsap ban penro ada gajing baha kemudian alam sya gajing syong kha syuman ke basuk ke bakmen hagane ka por Christmas ni baro ni asu baha no song baha gitu gajing asu baha no song baha gitu gajing asu baha kan rehapo kedon ke ai ke bakordo ke bahata ngagar men babara ditip babalai kilai gitu jengai subha kadang bangkong dai ublai ba subha nangkong ini ublai lai ka pertaya do kata-kata u jaga pasta sekolah kamu gajing jemu kamdai tangai gale ka dur ke bana jero gajing gade bandong ka dur ke badan support mo kidur kila banwan ka sop kala banwan ka no kom henry dala keren la khana dala ya khana barabor usama pakai ba support kan jelir kadoni kata ka jinglong ka bamu usneu ya dei basneu ha ndai ka dur hoy ka tra henry kata ka jinglong bon sin jibril ya thom dei na ka dur ka don kam henry kai ka badan support kata ka dei jingai su ha bara ba ya keren ya pulih jumbon kisufu kai ka badan hapo ka kam kordor ka balong fit ha na ka jemu bar pasta sekolah ro haba ya keren ya pulih jumbon yo i gadur jung arwin na jrong bu breu hanrai ketip ya ke badan sapo lang baga jinga keren lang baga jinga ko lang baga whatsapp lang baga jinga keren ya kana tip ke bu kam kordor ya haba ya thor sung kurim tidur kilong di badan kam hanrai ke badan kam ondei kata jing aga sok jung present hanrai kata present ke badan sapo ke babang ke basel kena adu kata-kata te kata dia jing asubha jung play kebadan hu arwin bagi jing ai subha jung play kebadan ha pasta sekolah bad kita jing ai subha ke kam koror bani ke mana jrong ki belong iki nang bagi jing keren jing kana ya play jungot bariane banong to in shimla ing negarai ban seng ya kayin kesem daba ki play na kitab Genesis tentang singing la syam bau play la pentia yo bre bandala pentia la mesin da kendit nanta la thao se ka in nanta ole wada mula yo I ka in bat kadai ka baki ong aktin fareng the first love song ke jirwai samla ka ban kom ta ma perkai kadai jirwai jo adam bat ka bajli utam baro kinong ko jirwai samla hadin kinla man tho bong adam banong bagani kadai ka do na ka do jenga makasiing jenga kamu kadai mangahi tak kamu kadai gato kadai siing junga kamu apa pang siing junga kadai ban pang lang apa pang gato junga kadai ban pang lang tiga orang tin fereng kadai jirwai samla ke ban kong tam bam don su ba la ban khal jirwai kam palat pan kata don mano bala ban khal palat kita kintin kam khraw kam jelew
badi kene jung jung Adam bagane kene gado junga bagasieng junga kebomut ba kalong kumangahi kade mangahi dia haba Arwin usinti ka pasta sekolah kade ban sepuh ya kata mau bakade gado bakade gasieng kalau ada sepuh ya kata kabut ba haba kapang mau rupang lang haba kapang gasieng lajong pang gado pang lang kabut kade gawai gado kade gawai kaslam pada nang tagadau kaktin jung blay gong ba kini kilong syuar henre kilong gawai pada kabau blay lapan yasno ubreu onom la dan peneklat lano nangta ngiya sisu sa jing pule kabong ba simika daga jing e mo te ban penne pensa ya gane ka sungkha sungman kaba manta ga singi kiklai kare ga jingai ke baskham ga jingai how blay ga jingai how praise Jesus Christ Pope Francis wong barabor but there is no perfect family kamu kamdon gano ga yin kasan ko papiang mo ka sudan dan may jingai bakla di school bakla hangne tay dan may kita ga jingai ba sufu henry baskham ga jingai kamu kinsa job like ba isno komen mani to iti ba kini pa jong pada Hieronymus tangdol pai kinsa dam rew pusan snem ga jingai ko sangkure bodon rew pusan snem mo dengan kuli pada apa bun sen dia dom dia long itu untai mau bagi don ga jingai ke baskham imei pa jong rusan pusan snem mentara dam san pusan snem ye songkha singman kamdai ba kim don ga jingai ma ga jingai nia hene kata ba ko ndai re ka ba kidam ka ba penrai ke ban penne kare ga jingai ke baskham ka ba kidam ki ba ki shakti ublai shakti namar de ublai bala ai lo de ki na dong sedo de kata ga de ga nuksa kebut ada pikwa ba ga de ga sungkha sungman ka de bandong baskham de bandon ga jingai ke baskham ublai wa ga jingai ke ublai ugari chamman wai lagi nong to ba khrau wong ni kini kristen hak tin hareng. Communications to marriage is like the air we breathe. If you don't breathe, we die. If you don't, in marriage, if you don't communicate, the marriage dies. Kemudian, kajing apeleu jumut man kasih, hak ay sungkasman, kalong kum kajing ring mesin ya kalae. Parhabangin ring mesin ni ya. Tapi parhabangin apeleu jumut, ngisdang bani apa ya peragar kum keren kana, itu sungkasman ro kan sepai sepra. Kemudian kajing apeleu jumut baru play. Bajing claim jengwat peng jeng tiarwat ban kata gelong kabarun kang nanta kajing pensengan markalian ke kitab Genesis keren sai kedar bayau bela yau Adam lai menjar katanya baru timra wajah Adam menjar katanya baru koi haba kadu paruam wei ba kandon balong kumanga tang wei kandon balong kumanga hanta bulai wong kamlong babahai beriau bersama berwei hanta we beriau kabalong kum kanong yarap ju kabalong kum mau hi habor basdang ru bulai i ya gajung siang penja jong beriau baruan kambah bersama berwei teude bandon galok barabadon galok ma te kata gade ban pensinan mar kalian te kebomot baulok barkalok kimdei ban pensian penja mar kalian ndai bani jengai kan pakai alam se jengja hoi kipor bumta nagadau jong ikan tija ya sa jengai rega don kala mane keren mane pli jumut nang bagi kun patung ta terter tapi nadu wasdang ublai wang habo yo i bo ada musuh penja wang kampahay na bre bandong baroi nang thau ka bre ka bandong kum mau tewla thau sisa barkalong ka nong yarap mar kalian te kabakado nginong keren jrong mereka kabakado kajing e ya kamari atheis hagi ne gisni beladat para magandang jingya juga berjumpa dalam potri yang bona para
Padre Borgaro. Dari cincin itu, nakabenta cincin itu aku kurang bertemu jauh. Cincin itu ini banyak kabalah kurang. Boleh try kentara cincin. Kemen itu bakal bukan terwahane kini cincin ai cincin. Kemudian lagi kau try berharga cincin ek pajne. Tori itu semar kebang. Ya kini kiba malapen ya soal kesakraman ketepurim. Kebamehi nalabu nukres utrai jumi utrai udan rengkat pati oh kente laki donu tongin hanu utrai ublai jongi dan sisa kalau macam hal perkabadai kalau enggak diti jungi berkecing peniam yangi aman lekpor kijakan yang goy me kupenrar kukwa bukul kublai berbotam babem junam putra junji Yesus Kristus au melete jutang makma bakipa jome kubam laplai yemika nagajing maya jongajing ya bagajing pajung kumtau Kristus Nepulong ki girong yo benta jongajing long play batilong yo paten jumpadu hagabrom jome habne hagajing kama melate karno chitna melai kesakramen bakran chipang gajing ayai bayne ajong Kristus Bad kapapan kemawi saidur pula jong kaji jome namar kata rekat kengel baru kirim pun biaro banir waya bejuno Kabitnya meu beriu berkelai jelas tengah. Jisu lagi bab dah kawai pat kecing kili. Moses sudah hukum ayu ye pergi. Kilaong Moses sudah syak dan trok ye kekot ye berkelai dan pakno jelas tengah. Jisu lah paitin. Moses sudah trok ye kena ke hukum namar ba kilong tiba dono. Henry nadu basdang kepercayai mengisyam hagajing trok. Ublay ulat tau yaki senrang bat kentai kenakane kadau ubriu unino elau fa bat gela kakni wadunia so bat lakat tengah bat ke anut kinlong kawai umta kinlong suar hendrai kawai nama kata ya kau ublay ulat penyo solang ubriu umdai ban penyeklat anda kali kai sepo ying
Isimran kira-kira Yesus syafang kena kekal. Ulang haki, ubri wa pelai kira ketengah, beruship tengah dah kewaipat ke kentai, uklim dia ketengah lajong. Hagaju kerukom ke kentai ke pelai kira tengah, bagi sim tengah dah waipat ubri ke klim. The Gospel John would try. Kalau nak kabar berdekat kasan, katra atway adalah kesal. Kahukum berkaji tahu yang keberio. Utra iblay ulasim ya ubrio, bad ulabu ya uha kakter eden. Bandrep ya ka bad bang sumar ya ka. Deu utra iblay ulahukum ya ubrio, uong. Hilaban bam karbamon na uding goro ubadan ha kakper. Handrei na uding kajing tip ya kababha bakabasniu himdei ban bam na ba ha kata kasni baphin bam na u hin sayam. Te utrai ublai ulaa kamlong kababha ba briu unim malway. Ngan saay nong yarap bayade na kabenta jemu. Kunta utrai ublay ulapan yathia jalang ya ubriu bad kadba udang yathia ulasay kaway kis imprung jemu bad ulapan dap yaka jaka jangka da kado ya kasi imprung kaba utrai ublay ulasay na ubriu ulapan lang kabriu bad ulawan lam yaka siya ubriu hamta ublay ubriu ulaong kane kado kalong kasing nakising jonga batado na kado jonga an support yaka kabriyo naba lase yaka na ubriyo namar kata ubriyo unino yala upa bad yala kakmi bad unsno bad la katanga kunta kin kalalong kaway kado Kaktian Jautra. Kesan kebashi. Kacing boleh nak sti benekong jong korin syagi benekong jong polos syagi korin. Kalau banyak berkat benekong ter adu bandri. Menta syafang ikam bakila moto kakambha yubriu baun omdon cinya dei bat kesentei. Henry bantia na bicing aurea manna usundra tu omdon laka tengah batman laka kentei kandon na utunga. Utunga batet tengah kidai bantendak keliang yaka kamram si tengah congki. Tengah kamlong try yalade Henry kalong kacong utunga ulong try yalade Henry ulong ucong tengah jengung pada kentaj banyak poisi tengah lenda kalong bagacing mencul lang sipor man IT yalade bagacing duai langka saya poi hadiang yo usitan untuk syayati namar kedua kabor sinsya lade Noong yakane kum kacing senang yapi om ban kum Kapten jong try Tell me
dengan para dengan jiknya juga berjumpa dalam yang hona para lepa berbaru. Dari jiknya itu nakabenta jika doa berkurang bertemu jauh. Bajing mentoy ini banyak kabalah berkurang. Mereka kentara kecil. Kemen kebakal, bukan terwahane kini kucing ai cumi. Berperiang ki koterai. Berharga jing ek pajne. Tori itu semar kebang. Yakine kiba malapen ya soal sakramen kete turim. Kebang mehi nalabu. Pres utrai cumi. Utrai udan rengkat pati. Oh, kente lagi donu. Tongin hano prayu blai chongi. Dan sisa dalam macam hak perkabadai. Kalau enggak deti chongi berkecing peniam yangi. Aman lekpor kijakan yang ngoi me kupenrar kukpa bukoi kublai berbotam. Babem junam putra junji Yesus Kristus. Awu melete jutang makma bakipa jome. Kubam laplai yemika nagajing maya. Jongajing ya bagajing nipa jung kumtau Kris. Neploin ki girong yo benta jongajing long play batilong yo paten jumpadu. Hagabrom jome habne. Hagajing ye kawa melete karno chisna. Melai kesakramen berkeran cipang gajing. Ayai bayani ajong Kris. Bad kapapan kemawin kesaidur pula jong kajing jome. Namar kata rekat kengel baru kirim pun. Biaro banir waya bejuno. Jangki andung ha kini gicing kurem. Kris tak kukur hari kini gicing kita song ye pi dah kesakramen berkapang. Upen roy berpen kain ya gitu bawa penggentang lupa dah kebaptisma bapoi. Nang begitu pula penpat sejunam ya ke juban lak iway highway pat. Begitu pula pensimti ya paro di deiti poi ha poi man. Tementah hakmat jong kemalang ngekot ye pi banten pau ya gicing semua jong pi. Ko Arwin Nangrum, bat ko pasta sekolah Pathau. Hadu piwan sekene kecingit kurem dagamon belai doi, banadu kadano chan kano kecing penbor.
Hai kon ting neng. Kasih sebab lai buat. Iya, toh, sampai berapa? Sampai. Mata nawan cuci kiman ke cipara cempi toh cipara. Oh cipara try toh. One comply nama bang kapur come up you know one. One comply. Kiman cipara one. Lagi sandang nama begitu pak ban ai bang. Walang laon menmit sama malay tawan. One cipara one. Sufi mo. Toh. Kami nabai itu yaro ya utrai abadun minasisam yaro ya utrai abadun mehagashai yaro ya utrai ajing krenne jing shitam yaro ya utrai Utrai penran nyanyi unjuklah Utrai ngim laban peta udang lutila Dalam syuk di bawah Ulang penran nyanyi unjuklah Di sembilan boleh kita sama cucian untuk kita Come on, sembilan Penawan syuk di bahayam saya kini kita si Angel sini mah saya kini si Angel bilang beraya kis mah tak